Kristo asifiwe. Biblia inasema ikimbieni ibada ya sanamu. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 14, kwa ajili ya hayo wapenzi wangu ikimbieni ibada ya sanamu. Mahali popote ambapo utafika utakutana na sanamu, wanaisujudia, wanaiabudu, wanainamia, wanaibusu. Biblia imekataza hayo mambo. Ukisoma Kutoka kitabu cha Torati, Biblia imesema msijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani. Biblia inasema msivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Sasa ukikuta mahali popote pana sanamu alafu watu wakifika wanaisujudia, wanaiabudu na kuitumikia, ujue hiyo ni ibada ya sanamu. Biblia inasema kwamba unapofika mahali tu kama hapo, ukiona tu hivyo, unatakiwa ukimbie. Usiulize wala usiwaze chochote. Ukiona tu mahali ambapo wanaabudu sanamu, wanasujudia, wanainamia sanamu, inatakiwa ukimbie mahali hapo. Kwa hiyo huu ni ujumbe kwa ajili yako, mtu wa Mungu. Na unaweza kusema kwamba hiyo ni agano la kale, lakini hapana, mahali popote kwenye agano jipya ambapo panaruhusu kuabudu sanamu. Ni kweli. Unaweza kusema kwamba alisema mfano wa kitu chochote, tunafanya vitu vingine kama unaweza kusema labda kwamba ni vitu vingi ambavyo tumefanya kwa mfano wa vitu vilivyopo duniani, vingine vipo mbinguni, sawa, lakini Biblia imekataza, imesema msivisujudie. Watu wengi tunasahau ile neno linalosema kwamba usivisujudie wala kuvitumikia. Ni kweli, mbinguni kuna meza, mbinguni kuna mlango, mbinguni kuna vitu vingi ambavyo tumeiga. Hata wakati wa agano la kale kwenye hiyo sheria ilikuwepo. Mbinguni kuna vichetezo. Ukisoma kitabu cha Ufunuo, mbinguni kuna vitu vingi ambavyo vipo kule, walikuwa wanavifanya ndio, lakini inapofikia hatua ya kusujudia na kutumikia, hiyo ni ibada ya sanamu. Na lakini pia tunatakiwa tutambue majira na nyakati. Ni kweli kuna watu wengi wanajitetea kwenye maandiko wakisema kwamba Sulemani wakati anajenga madhabahu alitengeneza ng'ombe, alitengeneza ng'ombe, mfano wa ng'ombe, na walikuwepo madhabahuni. Ni kweli kuna watu wengine wanaweza kusema kwamba Sulemani alitengeneza makerubi, lakini unasahau maandiko yanasemaje. Anasema usifanye kitu chochote mfano wa kitu kilicho juu mbinguni wala chini duniani. Mstari unaendelea kusemaje? Au malizi pale mwisho ambapo pamesema kwamba usivisujudie wala kuvitumikia. Ni kweli Sulemani alifanya hivyo vitu, lakini hakuvisujudia wala kuvitumikia. Sasa wewe unapata wapi kibali cha kutumikia hivi vitu? Utakuja ugundue kwamba hayo si mapenzi ya Mungu, bali ni udanganyifu wa shetani. Hakuna mahali popote ambapo Yesu anataka ufanye sanamu yake alafu isujudie, alafu itumikie. Hakuna mahali popote ambapo Biblia itakwambia kwamba imekuruhusu kwamba ufanye sanamu ya Mariamu alafu uisujudie, alafu itumikie. Wa kuabudiwa ni Mungu tu, wa kutukuzwa ni Mungu tu. Kwa mahali popote ambapo utafika alafu utapiga magoti mbele ya sanamu, utasujudu mbele ya sanamu, utaonyesha heshima mbele ya sanamu, kwenye Biblia hayo mambo hayapo. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, kwa ajili ya hayo wapenzi wangu ikimbieni ibada ya sanamu. Na Biblia inasema hivi, ukisoma kitabu cha Ufunuo inasema wote ambao wanaabudu sanamu sehemu yao ni ziwa la moto la kiberiti. Kwa hiyo mtu yote ambaye anahudhuria ibada za sanamu ajue tu kwamba hawezi kwenda mbinguni, na kama unataka kwenda mbinguni sharti ukimbie mahali hapo ili Mungu aweze kukusamehe na uweze kufika mbinguni. Ni hayo, mtu wa Mungu. Mungu akubariki, uchukue maamuzi sahihi. Nitaweka namba ya simu mahali hapo kwa ajili ya ushauri wa kiroho, mahali sahihi pa kusali, ushauri sahihi kwa habari ya mambo ya ibada. Lakini tu kwa kumalizia ni kwamba Yesu anakupenda na anataka utubu dhambi zako, amekaribia kurudi. Kwa hiyo unatakiwa uchukue maamuzi mapema, uache dhambi, uache ibada za sanamu, okoka, utubu dhambi, pokea neema ya wokovu. Yesu alikuja akafa msalabani kwa ajili yako wewe na mimi. Kwa hiyo wewe unatakiwa umpokee, kwa maana amesema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo tubu dhambi, muamini yeye na yeye atakuokoa. Ubarikiwe mtu wa Mungu.